thlir tu le ngai thatu zong zong te chibai le vekule mei ni riat sang ni som ni panga ania India le Pakistan buaina chanchin thar then khati lo ngai thaliangu ninga ni jing kar ania thuthar omlo khan en kolwata chutianga che na lian tham tak ero khoi sai ta ma mu tur om ri lo nizan khan Punjab a chuan India in air defense system amang ngei ni in rin na achan chu wan sanga thil puak ring tak le eng tak omani tun thlengin enge ani tuma in anla soilowani tin nizan ve khan Punjab a chuan zan reilama tangin zan khoin blackout nei ani enge motak chu thleng ngei ani mel Rajasthan a poral kheldar ring berchi wuakania school te po khar nualani Chief Minister India airstrike chu lo mamati thu asoya district sanga thu nei tu te po uluk taka anbial chungte viltura ti ani CM hen mani ramdin munangai tu awangin tholeni khan ajinna Gujarat atangin hawa a state chu amuna avil ngal chotani nimin lama Poonch le Rajouri a Pakistan lam hian sel an ka vak maya poiselo mi som lai an thia nau pangpo an telani India sipai te hian an changlet ve ngala report in atarlan danin Pakistan sipai somjet chu an thingei ti fin fia ania India sipai pakhat athi ve ti fin fia ani bok puncha hian sipai pension top pakhat athi tel ve bokani Pakistan Prime Minister chuan anram tana martar te thisen chu alo thlona alu an don lo thule antisen malfar te manpo India in arul angai tur thua soi Pakistan in achan le dan kan thiam ti chu in mu to kha atiani India sarkar finzia hi thuiwak lovin soi sim teang pahalgam in beina athena tangkhan athu ringot khari tak kan ria eptu lampoin sarkar an dem mana nuiza siamnan te an manga mipuila chuan so but mai sinen zopa ril ru atang phei chuan kalet venghal dop dom mai kha achin feldan om chunani mase sipai te zalen na an pe phota chumin huwa sipai lal te amal malin PM nen anan in mulea anthu rel tu main an riat puilova atopa India thluak bur mitru tak mai NSA ajit dovala an komle zata ani ho hi uluk takin ralbe dan tur an soile tia riata thinrim wangin India khan remin wakap taringot sela kan buai nuai ngeyang mase India chuan rammi pui te himna tur ngai tu ma sa in le hel ho te tombuk phar chiang ma savek photin ralthuam te anom na mun tura ahanda te phota chuta in ring renga om turin atilia silai museum na ordnance factory a thokte chol akan sel lea atam thiang ber arang thiang bera siam turin atilia sipai chol lamek te pohan ko khom le phota kiltina ain ring sa vek photi na ani chu chuta rampu mu pa civil defense mock drill nei tur thu han puanga ramri hnaya air force ten indo nun chan anjir tur thu soin indo thlona a chek luta van lama tanga hlom local te phil thlanga ngau tu tur air defense system S400 akas le barak 8 te han hung le thluwa Pakistan hian a soidana chuan meini som pani vela India hi che tan ringani tin nimin kha high level meeting nei hun tur aloni bok nen thinom pa hi ain ringman lo rengani operation hingpo modi hian alo wo lok dai to alo nia an pasal te tha saka meithai asiam an ni hloma wang khan an chala an hnoi thei to lo tur sindur ming ngei chu mangin operation sindur an tia ama PM ngei chuan airstrike an ni lai chu apin dana tangin live in alo thlir wani chu wangin helai tanga vai ho hian in so sakba kan thiam lo anin kap ngam te lo mai an zu zile mayang an doi mai kan tiang ngot khan thil hi an lo ngai to lova kiltina tangin ne na chang ngei tur le mi puite him tur boxi in an ngai tua ma an lata chawani tuna hian India chuan phuba chu la fel tho thanga ain nga ya ma se hello kem som pani vel lai alok le to in an soibok chuti main India hi atlom don lova mana India kha ani to lo bok ti le ralthuam ani thatok ti hi kan riat anga ya ni US President Putramala chuan it's a same ti in India airstrike a comment a soitum ber riat thiam har khop mai aril ruwa thlak le to nge ni don ni Israel ro chuan India hian ati tur dik tak ati ani ati thungani Pakistan Deputy Prime Minister Ishaq Dar chuan kanin khuwa khirang buaina punlun kan du lo atia Ishaq Dar chuan ramsang somni paruk aya tem lo swai tu tenen kanin betoa India ne na kanin kar khi chu anasat lo andu vekani ke point an hne na ke mani ram chu kanin thunun tur thule kanin khuwa khir tur thu ka silani
ni zana India min be na khana takin kan chang le ta min lo be ma sale ani nga te ro chuan mit aya mit ha aya ha kan ti chu anga yang atiani Defense Minister Khawaja Asif point India min be chun jom to lo chuan ke ni point kan be let lawang atibok doi o chu om tlat mai engpo ni se India airstrike ka khan masuda char athi ve nge thi ve lo ti achiang ri lova achung te ro an thinge ama po hi thi ve ni in rin chuani achan chu ruang chunga Pakistan Chief of Army Staff in pangpara da President point da avui tu malvi po laskari toiba soi tu lokani sipai po antam ngang mai hello thina sipai an phu savio hi makani Pakistan hian phat ngai na ashelo chuani Pakistan Defense Minister chuan Nizan Khan India in min lo be le nge kan ringa Pakistan sipai ten be le an tum dan an zo chuan kan strategy hi chu ka soi thelo ti in reporter te achang zuani tun tum Indo Pakistan boina hi chuan Pakistan hi amal tran de uriawa UAE te Saudi Arabia te Qatar te Pakistan sangoi zon pui thin ramanga ngai Muslim ram te point Indian thopa Palestine meu point Pahalgam in ka na adem thu a soi hiala India thlop tu ramla an sho sai sai hlom boxi Pakistan hian atlom thu soi thut po ni se an demom mi alawang Indian Muslim te lain Pakistan nuai bo an du boxi Bangladesh te chu Pakistan tan an tangkai dan an ep don the lutuk MiG 21 lui ZZ tem te an kol ve ani maya Kantespur airbase atang ringot po hian an chu chaw vek thein arinomani Indo hi chu du lo veng mai la India hian tharum a tholo chuan Pakistan hian a zuam zel sia chudeu chor hian ngai ve tlat ni zana po hamar bom ngatin a chu ani kha Indo Pakistan Kashmir wanga kan boireng chan chu Pakistan sipai som lai mai ka luman ni ti confirm ania Beijing Times chuan India thlona ka thla kangin ajiak vea flyers satlia te chuan India thlona paruk lai kap thlatawangin an soi Indian zalen na mu khan British ho khan chen sangla of bedro policy kha kalpui tata ti chuan India le Pakistan chu lak ran kan ni ta ni khati lai khan Kashmir kha India emo Pakistan a emo be phal sak an nia anlal Maharaja Hari Singh Khan India ma be athanga dulo tam tak an ma wangin India sipai te apuna India abeta ma se India lama be du tlat lo pol an lom chaba Pakistan line alo puine samaya tuna POK hi inrem na ziakin Pakistan lama abet zuitani Pakistan ramani ti na ani kherlova Pakistan in ayan kol ti na ani mai thleng po hian India abe du lo tam takan loma chung ho chuan Pakistan lama in khuar hel ho an tran pui renga an lo hum hima an nin komo bol rem chang an nei pha ta thina India hian Kashmir chan lo adu lo hlea avul po avul bi ka ti theyang Article 370 chu Kashmir dan liaw lewa siam saka hemi mang hian dan pui an siam sang theya India dan pui mil lo de point an mani pualin dan an siam thei boka an manin an du dan angin ro an rel sak thei boka ani na taka chuan India rama om velo wang mayan ni ma se BJP sarkar in Article 370 chu athia sakta an lungpo awai lo hle India sarkar chuan Article 370 awanga an ru Indian lo lutuk turte maso na na duanga kalpui thei ani lo te inpum khana ti che thei article nia an sheta wangten anin hung big na article chu athia sakta kha nia tuna chuan UT pahnia athen sangta ani hi tin Muslim chen khatin India ti du dana tuarna sign anin shetata chu churem changa la in Pakistan le anaw helhoten Kashmir a helna chok chuakin buaina an siam tareng mayani tin partition hun lai ta to Pakistan hian Kashmir chu anta tura ngai na anla nei renga Kashmir hi kan ta ani anla tingar ngara ni le dan kong an tap charchara sa khona mangin Kashmiri teril ru na satakin a shwai koya boina re hlei thelo rama Kashmir hi asiam ani ber ani na taka chuan Kashmir hi princely state ani awangin India emo Pakistan ram ani big lo ve ati theyang anlal khan India be adu wanga bet chau ani berang chu mase Pakistan hian anrama abet lo kha anlana tlat mai sia tun thlengin anran be sei tareng ani hi Modi sarkar hian hindutwa akal for pui ema wang hian tuna chuan azara par chuang ve Muslim ram Maldives te Bangladesh baka Sri Lanka thlengin min hoisan to Bangladesh phei chuan India in ado sak West Pakistan
tuna Pakistan lama hial awire santa ni hi ale lama Bangladesh shim hi India tan han do tham an ni lo minute nga po anding zawin ka ring lo Sheikh Hasina India in ahum tlat boxia alo por ve mai ni in alangani China tlon rem changa angai po anima na a sarkar ngin notice lakle op hi chu soilo ma se anril ru chu ani nge in a hriatani ram sang shwai tu ten pahalgam in beina andem ji ansoya India in helho tukdol tura airstrike anei chu ngun taka anvil reng thuan soilom China poyati thua soirwalin India le Pakistan in kara remna palai na thok turin kanin pe rengani atiani heti la hian nimin lama tu temo flyer siam thu takhu ka khu pui abikin Pakistan lam siam chu Mizoram chu nge ya po thedar chiamania mi pui te ril ruwa shwai koina samhanani Indian athlona lo anei lo ti kha hretlang angu Punch district aero Pakistan lam hian be puyan thlaka mi som thi in mi som thum pathum velin hliaman tuara India sipai tinen ani ne mek thung Pakistan lamin India Rafael an kap thla anga an soi kha chu kumsang ni som pakwa MiG 29 an ti tlak pal thlaka nia chu wangin akap thlo ti kha pom top mai ro Pakistan hian China ku chuak air defense system HQ9 chu nei ve bok ma se sit an ti mai Sukhoi 30 MKI in KH-31P anti-radiation missile le India ku chuak Rudram 1 missile manga che theilova asiama wangin Pakistan tan hian lo ti wak ngai na om lawani Israel point hetiang tektik hi Israel amang ve ni in soi ani bok khatia pahalgam in kana thlen nu lokhan Israel hian member som panga omna Mossad team chu Kashmira aron tira tuna India che dan po hi mitam tak chuan Israel tanga azir la enton ni in an soi hiani ti chuan India airstrike a hian helpol tam takan thia India tana michimom Jaish Mohammed ho tu pa masura jara chung te po mi som pali lai an boral nge ajar po aril ru ana ve hle ani ang lo thi ve nga lo loi la thatur ati wong mai ni hel ho ruang te chu vui tura la khom an nia Pakistan flekin an tuam thlap junia army po ni top silo chuda Pakistan sipai ho tu lok tak takin an tel puya salute an pe ani hei hian ati chian chu Pakistan hian hel ho chet na hi hriat pui veka atan pui thin ngei ti ati chiang ani Pakistan sipai te hian India beile tan duwa an kut phuar phel turin prime minister an ngena PM hian zalen taka an du dana chet apal sakngal zona omta chu Pakistan hi in ka na ain ral lawani chuan engwang in nge hel ho thawang hawa alo phi ve cheng ti hiani phim khur thu la India hian me ni som thleng heng airport Jammu Srinagar le Jodhpur Amritsar Bhuj Jamnagar Chandigarh le Rajkot te chu akhar til ngala kan PM Modi thu soi hi angi om ve ema tar langlok ang akharnan Pakistan lam in buai nuai ti ka sia in buai chan kani ti po ka sia e ti na soi ve mak ani India chuan operation Sindur atanta a heta anral thu man missile chini te hi engang nge ani tu te siam nge alhawam viam clear mai te ang Scalp cruise missile ani chuan kan the thiam mai na rinom bom mit nei niam taka chaklu tuka thlok thei zang khai box si ti mai la leilong le thlona tangtia ka chu mai thei an niang asiam chuak tu bulber hi France le United Kingdom an nia sangni bathuma tangkhan an lo siam char to ani Indona po an lo mang na sa to le Iraq war Libyan civil war Syrian civil war Yemeni civil war Russo-Ukrainian war le tun sangni somni panga hian India chuan Pakistan beinan amang le tani sangkha zakwa somko pali le sangni chovel khan matabai dynamic 10 an lo design ania aman hi atlom chelem lo khop mai India hian tun tum hian hamar po hi amang ani ome hei po hi air to surface special thlona tanga leilam beina chi thoni in France le India ku chuak ani ve thung ralthuam na tharlam angreng tak ni in sangni pasaria tangkhan French Air and Space Force, French Naval Aviation, Royal Moroccan Air Force, Egyptian Air Force, Qatar Air Force, Indian Air Force, Ukrainian Air Force 10 an lo mang tan to Afghanistan Indo-Fars Libyan Civil War, Mali War le Russo-Ukrainian War ate an lo mang to boka tun tum sangni somni panga hian India and Pakistan beinan amang vele tani ama hi Safran Electronics and Defense Bharat Electronics siam ani ve thunga aman po atlom de uhlek ka $30
nuai ni singkhat sari pasari manbor velania India poisa chuan tam tham takani Pakistan nen anin do chuan heng ralthuam te hi India in aman turte anni Indona rea Arab thlak chuan kan thi tam don hle ani ti insilsiat kherangai lo tun nai khan Pakistan chuan ram pani in ceasefire an lo siam te chu abo china sal he ti India chuan asoya Pakistan le India bordera in ka na athleng ringa bordera hian ninga chung lakin Pakistan hian voing muzat an lo kap to tension asang le ti asiat khop mai Pakistan hian enghuna nge a nuclear te man a huam chin ti riat ani silova man masak jok ain pe reng mai boxi nen hian India tan po na thamlu tuk ni lem lawa Pakistan vajil hak chu thilngam omzan lo ani pha fo ani sangkha jakwa sum kole pakwa Kargil war kha Cuban missile crisis ti lawa chuan khovela nuclear Indona a thlen teuber le hlau omber ania India hian asipai nei tha jok le ralthuam nei tha jok awang hian leilama Pakistan hi barun go se chu Pakistan hian a nuclear ralthuam in alo chang let ngei don ani heram panin kara hian India Indona athleng le ani chuan khomola na salutuk lovin anin beyanga tuipui le van bo ruak lama ero na takin anin be arinom hlea ai nga po hian India chu Pakistan hian a khan lo jok le tura ngai ani abik takin tuipui lama Indona a thlen chuan India hian Pakistan ports te adang chat vek theya Pakistan hian tuial thei man te hi rampo na tangin za somriat le pathum lai ala lut ani economy asang tak ani boxi lo nen hian Indona athlenga ni chuan Pakistan economy chuan na satakin atuar jok fe don ani chuwangin India tan chuan sipai mangkher lo poin tuipui kong dang chat se Pakistan hi a rek ril tram vek theya nuclear bomb mangkher lo hian economic victory ani thei hialin arinom hetiang zongjong hi mitha chungin engral thuam tenge India hian Pakistan donan aman ngei turte chu i han soidon tiang pakhatna INS Vikramaditya aircraft carrier November sangni som bathum khan an mangtana INS Vikramaditya hi India in aircraft carrier panni anei zinga changkang le tunlai jok atharlam jok ania Indo atlengani vai chuan hei nge hi India in tuifin riata Pakistani Navy te beitur matong a aman tur chuani India chuan Vikramaditya hi Pakistan port lian ber wawlama adin tiranga Pakistan in tuipui manga thilalak lu na chu ani hian adang chat vek don ani INS Vikramaditya hi Soviet siamania anti-submarine aviation cruiser bakuatan asiamania Cold War atop ta ka khan Russia chuan ain kol sen so hau tak lu tuk wangin amang chun zom reng thei talova sangni pali khan Russia thian tha India chuan alei chon sakta a aircraft carrier puitling le changtlung tak ni turin Russia chuan upgrade sakzui ta bokani metar jani somrel le pahnia sayania ton singni le sangli chuangani ralthuam tha le tunlai berbera thuam ani wanghian van lam Indona po ne tu ni theizel tura ngai ania anti surface anti ship le anti submarine warfare po adwelo mai nilovin aberni theya ngai ani 24 MiG 29 kele Tejas multi role fighter baka 10 anti submarine warfare helicopter apurani panhina INS Chakra nuclear attack submarine INS Vikramaditya chu alanga pawa tuipui kalkong dang chat tu ani dona langsi lo hlom ber ni tur jok chu India attack submarine sompali chuang te chu anni India submarine zinga po alhom ber chu INS Chakra Akula 2 nuclear power attack submarine hi ania INS Chakra chuan Indona lam mission poimo tak tak alhen chuak thei dona Pakistan Navy abik takin along frigate som pakhati baka submarine pariat anei te tan alhom hle ang Pakistan submarine pariat zinga hian pathum te chau hi tunlai ve deu anom zui Chakra hian Pakistan tuipuya bom akam ru thei dona blockade na apui bom turin entlak na lama po athadon hle ani Russia siam ni in sangkha zakwa som kole bathuma siam chanania sangni pali khan dollar million zakwa chuang Indian Navy chuan asiam zona turin an the chuak lea ton sang riat arit ania US Virginia class nuclear submarine nen anlen zong ainanga maximum speed not som thum ni in maximum operating depth 2 meter zanga som ni ani standard diameter 533 torpedo tube li ne in
650 mm torpedo tip lidang alani chewani ralthuam pai te chu high speed torpedo 220 knots a chaka kalthei kilometer som panga hla ka pha VA 111 Skabal super cavitating torpedo le 3554 club anti-ship missile apaya chakra hian 40 torpedo tube launch weapon apai theya chungzinga chun mines atelani pathumna AH-64D Apache longbow block 3 attack helicopter Indian Army te khomwal lama pui bom turin AH-64D Apache helicopter chu India chuan USA hne na changa khor sangli za somruk le pariata lei turin thuthlungan ti felvek to India Apache turpo July sangni som pariat khan an test kwal to ani he helicopter hlawm le charang tak mang hian India hian conventional war le guerrilla warfare anas takin mala theito na Apache hi khovela Indona hman photo athat zia mu chian ber ani hialome altitude sang tak taka melza som sarile pakhat parawar a chakin a thlok theya India tlangram cheng chatak takatan du tu sa mani do nani rotor blade chi 12.7 mm machine gun in aka chiat zo lo ania pilot omna cockpit po hi thilsiam tak tak thlok vel strap nil laka him turin kep lara thuam vekani radar thabi kania second ni khanleka arwalin melmate motor chevel 128 vehicles target mutheile tin zone theyania tichuan rang takin motor som paruk chu kap chenghal theyani counter insurgency operation atana tangkai Dona thermal imaging sensor chuan melmate khumolami birule thilphena in hlia khuvek po athur chuak nal theyani hellfire missile tam taka pai theya light armor bei turin 30 mm cannon pai bok palina Su-30 MKI fighter Indian Air Force Su-30 MKI hi van boruak lama Pakistan thunun thei zarzar turatan Indian Russia hne na changa alei ania IAF hian Su-30 MKI hi zani chuang anei meka adang po order bil zelani long range twin engine fighter hian radar chak mai ania manjua hlom tak taka thuam ani bok maneuverable a chuan du thu sama tha ania target pakhat chu ni lo ingemaw zat arwalina be theyani zathum chu zali kilometer hla ka pha long range air to air missile a thuam tum me kania ama hian manjua dana tur hard point som panni om hemmaya Pakistan indo thlona te chuan an khan lo hle tura ngai ania ma se F-16 block 50-52 chu Pakistan hian som pariat an nei ve a chung te chu atum rual pui ve deuh ber tur te an ni India chuan Su-30 MKI hi upgrade ve deuh renga strategic reconnaissance role ammanatan modify ania Israel siam sensor changkang le chaklutuk maya thuamani to a chumi mang chuan India chuan border a thlok kwal ringot ma se China le Pakistan ram kilometer zathum chuang ayan thla thei to ani India le Russia in changruala an siam BrahMos missile hi tuna hian apai thei to ni in asiata chutiani ngat phei chuan tui fin riata melma te indo long lian le khomwal lama melma mun poimo zathum kilometer zathum vela hla a umpo akap chhung thei do nani pangana Indian nuclear weapons India hian sangkha zakwa somsari palia adai to khan nuclear bomb alo test to a tun thleng hian nuclear ralthuam zat chiangya nei India hian a puang zar du lova chuwang chuan India in nuclear ralthuam ani zat hi somkwa tanga za sombor vel ani rinani indo thut se India hian nuclear phurtu atan a fighter te aman masak phot arinom dewa nuclear ralthuam te hi strategic force command thunei na hnuaya da ani Indian nuclear ralthuam kap tura arin rol ber chu land based missile te ania the prithvi 1 le 2 te baka agni 1 2 le 3 te le 4 te anni India hian missile kap chuak tu hlawam ber melma ten om na an hriat theilo na atanga adu huna kap chuak thei tur ballistic missile submarine diarian anei to United Nations Security Council permanent member panga te jinga mi ti lova chuan hetiang submarine hlawam siam chuak tu masa berani Pakistan hian India hi nuclear manga abei masa ani vai chuan he submarine mang hian Pakistan te engine lo na lama tangin Pakistan in aka phak si lo na tangin India chuan nuclear missile in aka blade ve ngei do nani tuna kan soi lo po hi man ruwa thatak tak India hian ania ma se kan soi vek seng lova
Indona hman ngei tur nia kan hriat panga te kan soi mai ani e